uyabo kamakhelwane kuhambe yonke into umuzi wakhe uhambe ngumuka owami uhambe ngumuka izolo bekushaya o5 ngekhandeza ntambama ngiqeda kugeza nje ngisathi ngithi ngizosebenza ukuthi ngibele embhedeni ngihlale ngilinde isikhathi sokuthi ngizumuke kube nemvulana nje encane ngiyayibanga nkulu encane imvula esibe nayo emva kwalapho sibone ngamanzi bese ngene endlini asikwazanga ukukhipha lutho asikwazanga ukwenza lutho sibezivele sakhona ngisebenzisa impilo zethu kuphela then ngesikhathi sesiphezulu sibonile izindlu ke behamba siyibhekile and amanzi angakayabe ngiqala ukwabona mina enkulu buhlala ugcwala kodwa indlela ekwenzeke ngakhona izolo kube buhlungu kona okuningi konakele sihleli nje asinakudla asinempahla nje siyithina nje akukho esinakho kuyimanje asinalutho asazi nanokuthi ikuphi esingakwenza singathathana isihlanganise nani ukuze sibe right impela nje kube umfuli nje asuthi wona nje ovele wagcwala ngendlela ebengiqala nga ukuyibona igcwala ngayo because kubhlungu kona kubhlungu lokwanga impela because ngisele nje anginangisho iID certificate lutho umuntu ozogqoka lutho ukudla lutho asinalutho nje at all asinalutho umfula nje ungenisile kakhulu and okubhlungu kunabantu namanje besingakabatholi isafisa ukubathola because oyedwa sesimtholile sizamile sivukile ekseni sarounda sawubheka umfula kanti leyo sithe sesibuya le ngase transport ebridge destination simthola la ngemva kwethu abakhona la eKZN njengoba kwabala eKZN bebeze ngomsebenzi abanye la eMshwathi so thina la eMshwathi asona umphakathi wayoqaya abantu umuntu mayifikile siyazi ukuthi usibani wakabani siphile naye so nje besibazi besihlangana nabo emgaqweni sibabingelele sanibona ninjani ngiyaphila kube ukuthi siyadlulana.